Mohi ya kgabane wa Sesotho Sermons and Programs, ntumelle ke o dumedise ka lebitso le letle la Mmoloki Jesu sabateng sena se halalelang se setle sa Morena. Mme jwalo ka ha buka ya Mateu chapter 24 verse 14 e supile e re efangedi ena ya holoka e tla bolelwa lefatsheng lohle e be dipopaki ho ditjhaba e be ke hona bofelo bo tlang ho tla. Re boetse hape re teng ka mokgwa o tshwanang hore efangedi e tshwanang ya ka mehla le mehla kapa yona bo sa feleng e fetele ho bana ba batho ho ba lokisetsa letsatsi le leholo, letsatsi leo re tlang re le lebile, letsatsi leo ka lona tsohle di tlang ho ferwa di felle ebe jwale re kopana le morena wa rona e leng Jesu Kriste. Lebitso la ka ke Kwantlane Molefi, ke karolo ya moifo o hlophisang lenane lena la Sesotho Sermons and Programs ho bona hore efangedi ya morena ya feta. Ka jeno re na le moruti Thapelo Mashwabathe, mme ntle le ho senya nako ke tla fela moruti wa ka a ko ntumedisetse babuhi ba Sesotho Sermons and Programs. Babui ba kgabane ba Sesotho Sermon and Programs ho jwalo ka ha ntate Molefi a se a boletse le dumediswa ke wa lona mohlanka moruti Thapelo Mashwabathe, ke a leboha. Amen. Mme ke mpehe ke supe hore wena mo ya kgabane re na le kapela rona la Facebook la Sesotho Sermons and Programs mo re tla be re hasa ka kotloloho kapa re leng hona teng. Re boetse re na le kanale ya rona mane YouTube e ntseng e fetisa ditaba tsena ka tsela e tshwanang. Sia maikutlo a hao mono, e ka ba ho botsa kapa e ka ba ho kopa dithapelo kapa hona ho beha seo e bang wa se beha hore mmuso ona wa morena o nno o lebe pele. Mme he ntle le tshenyo ya nako, moruti wa rona ka jeno ke tla etsa thapelo, o tla ba a bua a re modimo wa malahleha. Mme ke a o mema he mo ya kgabane o tlo ikutlwela ditaba tsena tse molemo. Ha re etseng thapelo. Ntate wa rona ya mosaeleng hae le hodimong, modimo re a leboha ntate ka bophelo bo o ntseng o botloetse ho rona. Ntate ya halalelang le haeba bo fokola ho ba bang fela bo ntse bo le teng, mme re a leboha ke ho se bile ntse re ba kopela pholo ntate ya halalelang. Ditaba tsa hao ke tsena di tlo tla di behwa, re kopa ntate ka tsela e kgethileng o le mohlanka wa hao, o dule kelellong ya hae, o dule lelemeng la hae hore ditaba tsena tsohle tsa tlang ho di beha mona kaofela ha tsona di tle di be le setempe sa hao sa kgalalelo. Mme modimo wa rona le tswalle molemo o wena ntate o re batlelang ona. E ba le rona nakong ena ka lebaka la lebitso le letle la Mmoloki Jesu. Amen. Amen. Ke se ke lebohile haholo mo ya kgabane. Ke dumela hore mantswe ohle a thapelo a se a entswe, mme a re beha hantle moo e mong le mong wa rona re tlang ho ba boemong bo tshwanelang. Ke lakatsa hore ke phetle le ho bala mmoho le lona buka ke ya moprofeta Ezekiel, mme kgaolo ke ya 32 teng ya 34. Ezekiel kgaolo ya 34 re qala temana leshome le metso mong. Temana ya leshome le metso mong, mantswe a yona a baleha ka tsela e latelang. Hobane morena Jehova o re, e sale e le nna enwa ke tlile ho batla dinku tsa ka, mme ke tla di hlahlobisisa jwalo ka ha modisa a hlahlobisisa mohlape wa hae mohla a tshohang a le hara dinku tsa hae tse hasaneng. Ke tla hlahlobisisa dinku tsa ka jwalo ke le ntshe dinqalong tsohle tseo le qhalanetseng ho tsona mohla letsatsi la maru le la lefifi.
o re temaneng ya 13 ya ho qetela, ke tla di ntsha hara ditjhaba, ke di phutha mafatsheng ohle, ke nto di tlisa naheng ya tsona, ke di dise dithabeng tsa Israele, dihlohleng tsa melapo le metebo yohle ya naha. Modimo a hlonolofatse lentswe la hae. Ho sa seng wa letsatsi la kajeno ngwaneso ya ratehang, moprofeta Esekiele o re tlisetsa taba e kgolo. Hlooho sa rona se supile tsela hore enwa Modimo eo Esekiele moprofeta a buang hopola le Morena Jesu o kile a ka re, ke tlile hore di bone e le hore taba ya Modimo o tlang e a hlaka hore Modimo wa rona ke Modimo o tlang, ke Modimo o teng. Ke ka lebaka lena he, ho leng bohlokwa ho nna le wena hore re tsebe hore Modimo wa rona ke Modimo wa ka mehla yohle, ke Modimo o teng, ke Modimo o seng teng fela. Temana e re e badileng itse, ke tlile ho batla dinku tsa ka, ke tle ke di hlahlobisise. Ngwaneso ya ratehang, ke lakatsa ho beha taba ena e le kgolo, hoba e kgolo hle. Seo ntate Modimo a se hlalosang mona, o re o tlile, mme o tlile e le Modimo o batlang dinku tsa ona. O re dinku tsa ona di teng, empa dinku tsena tsa ona di lahlehile. Ngwaneso ya ratehang, ke a tseba o tla hopola setshwantsho Evangeling ya Luka kgaolo 15 moo re nang le setshwantsho sa nku e lahlehileng. Mme nna le wena re tla dumellana hore seo moefangedi Luka a se hlalosang, jwale re a bona hore na e ka nna ba o na se nka hokae. Mona moo Luka a bolelang taba ena ya nku e lahlehileng, ke yona taba e tshwanang hantle le eo moo profeta a e hlalosang sebakeng sena, ha a re, ke tlile ho batla dinku tsa ka, mme ke tla di hlahlobisisa. Ngwaneso, re dibakeng tse fapaneng tseo re lahlehileng. Ba bang re lahluwe ke dikoloto, ba bang re lahluwe ke ho se tshepahale, ba bang re lahluwe ke dipolao, ba bang re lahluwe ke bomenemene, bang re lahluwe ke boshodu, re lahluwe wa tseba, ba bang re lahluwe hara tse ding, re lahluwe ke bofebe, re lahluwe hara dintho tse ngata tse re lahlang, bang re lahluwe ke leshano. Ke ka baka la ntho tsena tsohle tseo ho ya ka Bebele di a lahla, mme Bebele re ke ha re lahlehile re batlwang, mme ya re batlang ha se a tlo go botsa hore na re batlang moo. Utlwa temana ya 12 e re, jwalo ka ha modisa a hlahlobisisa mohlape wa hae mohla a tshohang a le hara dinku tsa hae tse hasaneng, hore ke tla hlahlobisisa dinku tsa ka jwalo, ke le ntshe dinqalong tsohle tseo di qhalanetseng ho tsona mohla letsatsi la maru le mohla letsatsi la lefifi. Lefifi le teng pelaka, Mminathoko e mong o tjho jwale o re ke se otse le morena. Diteko o re di ngata tseleng tse ntahlisang le tumelo. Ke lakatsa ho tlisa mantswe yana temaneng ena 12, e bua mantswe a bohlokwa, e bua ho nna, e bua ho wena, e bua ho rona, e re taba ke ena,
mopholosi o re ha a re fumana, ha a re komakomele, ha a re sosothele, ha re otle, e re lentswe le matla o a re hlahlobisisa ngwaneso dillong tseo leng ho tsona, mahlomoleng ao leng ho ona, makaqabetsi a bophelo a o tantetseng, ditsietsi tse o hloleng setha, le maemo afe kapa afe ao leng ho ona. Temana ena e re o moo Modimo a tla o fumana, mme lentswe le matla le re ha a o fumane o a o hlahloba. Haleluya. Mme ha o hlahloba, ha o hlahlobe a o jwatlanya fatshe, ha o hlahlobe a o qetela moo sera se seng se ile sa o hlabana teng. Empa ntswe le matla ngwaneso ya ratehang le re enwa Modimo ya leng ka hare ho mathata a rona, ya reng o tlo hlahloba maemo, mme ebe ha se a re hlahlobile jwale wa re baka lena o a reng o re beha makgulong a matala. Psalm 23 ke lebaka lena a reng mono Dafita, Jehova ke modisa wa ka, nkeke ka hloka letho, o mphomotsa makgulong a matala. Ngwaneso ya ratehang, ela hloko taba ke ena e fifile leng ho lona, e tsietsi tsena tseo ke leng ka hara tsona, le re lentswe le matla ke tla o ntsha. Taba ena e kgolo. Ona Modimo wa malahleha ha a fumana o a ntsha tahlehong, o a tlisa ho ona Modimo ona, ebe ha a fihla ho ona, utlwa temana ena ha e tswela pele ya 13 e re, ke tla di ntsha hara ditjhaba, ke di phuthe mafatsheng ohle, ke nto di tlisa naheng ya tsona. A ke re eme mono hore o tla re phutha tjhabeng tseo re qhalanetseng ho tsona. Ka mantswe a mang e ka re temana ena e re maemo ao ke leng ka hara ona, ke beuwe hara ditjhaba tse lahlehileng. Elwa eo lentswe le matla le reng ke tla o ntsha hara ditjhaba, ke tla o ntsha hara lefifi, ke tla o ntsha hara mahlomola, ke tla o ntsha hara dillo, ke tla o ntsha ke o tlise moo nna ke leng teng. Ka letsatsi le leng Jesu Kriste o re hobane mora motho o tlile ho batla le ho pholosa hohle ho timetseng. Ngwaneso ya ratehang, ela hloko taba ena e bolela katleho, e bolela pholoho, e bolela polokeho, e bolelwa hore o bohlokwa, re bohlokwa. Re bohlokwa jwang na? Re bohlokwa hobane temana ya 13 e tswela pele mane mo a reng ke di tlise ho nna. O tswela pele mona o re ke di ise dithabeng tsa Israel, dihlohleng tsa melapo le metebong yohle ya naha. E ka re mona o ne a dumellana le Mopesalema kgaolong ya 23 eo a reng o mphomotsa makgulong a matala. Modimo tse di bataolo, ha se Modimo wa dibaka tse matswatlara, ha se Modimo ye reng ha o lopolla tahleho re lahlehileng a fihle a re behe moo re tla shwa, empa temana e re ke tla di tlisa. Au,
a ko hlokomele hle ngwaneso, Modimo o re buang ka ona temana e re o na le makgulo, o na le metsi, o na le metebo, o na le tsohle. Mme le wena le nna ka mokgwa o tshwanang, lentswe le matla le buang ka jeno, le bua ntho nne ntse le bua le mehleng e fetileng. Modimo wa malahleha. Ha ke ba le mmoho le wena mona ho Johanne kgaolo ke ya 17. Jwale teng he re tle re nke temana ke eo moo ya 10 le metso re ke ba le mona ho Johanne kgaolo ya 17 ka pelenyana fela mamedi wa Sesotho Sermons and Programs o re mona mopesale moavangeli Johanne kgaolong ena ya 17. Ke kopa mantswe yana o tlo ko wa mamela hantle. Ke a manga mantswe a bohlokwa ka ho fetisisa ha wa a kileng a bua ke Morena Jesu. O re temana John 17 verse 13. Temana 17 Johanne o re, mme jwale ke tla ho wena, mme ke bolela taba tsena ke sa le lefatshe, hore ba be le thabo ya ka, mme thabo ya ka e tlale ho bona. Hele, Modimo ona wa malahleha o re ha se a mphumane, o re ha se a re fumane, o re wena, o re nna, o re rona, thabo ya hae e fetoha lefa dipelong tsa rona. Thabo ya hae e fetoha lekgulo la rona. Thabo ya hae e fetoha sejo sa rona. Thabo eo ya hae e ba lekgulo leo re fulang ho lona, e ba motebo wo wena le nna re bothang, re phomolang wona. Modimo ona wa malahleha ke Modimo o pholosang. Utlwa temaneng ena ya 14 Evangeling ya Johanne o re temaneng ya 14 chapter 17, ke ba file lentswe la hao, mme lefatshe le ba hloile ka hobane e se ba lefatshe, jwalo ka ha le nna ke se wa lefatshe. Modimo o re ha o fa lentswe lena la hae mafatsheng a ne a tshwantsheditseng dibaka tsa tahleho tseo re neng re le ho tsona, o re ha lentswe lena la hae re le amohela, jwale le re phutha, o re lentswe lena la hae ha le se le ka hare ho rona, mafatshe ana ao lentswe lena la hae le re phuthang ho ona a tla re fetohela, a tla re hloya. Ho molemo ha ka kang he ngwaneso ya ratehang ho hlouwa ka lebaka la lentswe, empa ho molemo ha ka kang ho ba ya ratwang hobane o le ya fumanweng. Mona lentswe le matla he le re tlisetsa karolo e bohlokwa haholo e tisang moo re leng hona teng bophelong. Mme re fuwa ntho e kgolo ke lentswe la Ntate Modimo moo re seng re badile teng. O re mona Morena Jesu, nna ke tla ho wena. Ke kopa ke hle ke tiise taba ya temana eno ya 13 kgaolong ya 17. O re ntate ke tla ho wena, empa ke tla ho wena ka lebaka la bana. Ha o rate ngwaneso o be lebaka la Jesu ho tla pela ntatae. Ha o rate hore
o be lebaka le ka sehloohong la hore Jesu a re ntate ke tla ho wena. Ha ke supe mothating ona ngwaneso ya ratehileng hore o mong wa mesebetsi e meholo ho ya ka evankhedi ya Johane kgaolo ya 14 moo a reng dipelo tsa lona di se ferekane, dumelang ho Modimo le ho nna le dumele, ke evankhedi ya Johane 14 verse 1 to 3. O re meaho e mengata ka tlung ya ntate, ho ja ha ho jwalo nkabe ke le boleletse. Ke ya ho le lokisetsa bodulo, hore tle re ha ke se ke lokisitse bodulo le tle le be moo le nna ke le ngwana teng. Ona Modimo wa malahleha ke Modimo o Esekiele a re hlalosetsang ona, ke Modimo o Johane a itlhalosang a le ona. Ha re ke re mo shebe Modimo ona o Esekiele a buang ka ona, hore na ho Johane kgaolo ya 10 teng o itlhalosa jwang Modimo wa malahleha. Kgaolong ena ya 10 mantswe a ntate Modimo a dutse ka tsela e latelang. O tlo mamele hantle. E re mona temana ena eo Jesu a e hlalosang Johane 10 verse 11 le tse latelang. Ke nna modisa ya molemo. Haleluya. Modisa ya molemo o behela dinku bophelo ba hae. Ke rata ke reme mona. Hantle temana ena e reng maneso? E re Modimo wa malahleha ke yena ya behang bophelo ba hae hore dibata tse neng di ka harola dinku di qale ka yena di mo harole pele. Sena Jesu se bontshitse ka lefu la hae sefapanong. Mohlaneng a leketlisitse hlooho sefapanong, a re ho phethehile. O ne a re ho phethehile hore malahleha ohle a dinqalong tsohle a tla fumanwa. Re bontshitse qalong wane ra re mefuteng yohle eo re lahlehileng le ho lahlehela ho yona, Jesu o re modisa ke ena. E re ke hle ke totobatse, yenwa ya reng ke nna modisa ya molemo, e santsane e le yena yane a neng a ile a re ke nna modisa wa dinku tse lahlehileng. E re ke ofe? O tlo utlwe. O re mane Ezekiel 34 temana 11, hobane morena Jehova o re e sa le nna enwa ke tlile ho batla dinku tsa ka, mme ke tla di hlahlobisisa. Wa ikwa temana eo? Ha re ye ho Johane o tlo utlwe temana ya tshwana ho Johane ke ya 11, empa kgaolo yona ke ya 10. Utlwa. Ke nna modisa ya molemo. Modisa ya molemo o behela dinku bophelo ba hae. Jehova wa makgotla ya hlahellang ho Ezekiel ke yena Jehova wa makgotla hape lebitso la Modimo ha le bokwe, ya hlahellang ho Johane 10 verse 11. O re ke nna modisa ya molemo. Ho Ezekiel o re ke nna, e sale ka nna ke hlahlobisisa mohlape wa ka. E re ke hle ke etse tjena ha ke isa taba tsa rona qetellong. Na ngwaneso no o tseba hore dillo tsohle tse sa lolla, dikgapa tsohle tse sa le di tsholoha, ditsietsi tsohle tse sa leng o ntse o kena o sa tsebe na o tswa jwang, Modimo wa o sa feleng o no ntse o hlahloba tshireletseho ya hao. Modimo ona o sa lahleng
o no ntso ke ka baka leo ditsietsi di sa kang tsa o timetsa. Ke ka lebaka leo bobe bo sa kang ba amoha mmele wa hao moya wa phefumoloho. Utlwa temana ya 12 o re, empa ya ruilwe eo e seng modisa, eo dinku e seng tsa hae ka sebele, ha bona phiritla, o tlohela dinku ya di hasanya. Mosebetsi wa Satane ke hore qhalakanya. Se ke bontshitse ha re qala hore re qhalile ka boshodu, a re qhalakanya ka bofebe, a re qhalakanya ka botswa, a re qhalakanya ka hutswa, a re qhalakanya ka leshano, a re qhalakanya ka ho etselletsa ba bang, a re qhalakanya ka ho se boloke botshepehi, a re qhalakanya ka ho etsa ntho tsena kaofela ngwaneso ya ratwang ke Modimo, tse mpe tse bosula, di tswa ho eo e seng modisa, diabolosi ha se modisa. Ke ka lebaka lena e reng ha maemo a ditaba a fihla moo a bang tsietsing, e re lentswe le matla, Satane o ne a balehe, a siya Jotase a leketlile sefateng, a shwele. Le kajeno Satane o ntse a siya banna le basadi, banna le bahlankana le barwetsana, ba bang o ba siya ka mehala meralaleng, ba iphanyehile. Ba bang o ba siya ka tjhefu poleiting tsa bona le ka dibotlolong ba di nwele. Ba bang o ba siya ka 9mm e phahlotse hlooho, a sa shwele. Ke a tia, ke a hlapanya. Sera sena ngwaneso ya ratehang, ha se fihla ho wena, se sa o dise hobane se modisa, ntho a e batlang e nngwe fela ke hore a o harole, a o hasanye, a o jalajale, a qetelle ka ho harola. Ha re qetelle taba tsa rona ka temana ya 15 ho Ezekiel chapter 34. Utlwa, dinku tsa ka di tla diswa ke nna ke tla di bothisa, haleluya, ho rialo Morena Jehova. 15 ke e phetala ho qetela, dinku tsa ka di tla diswa ke nna, ho rialo Jehova. Ke nna ke tla di bothisa, ho rialo Morena. Ngwaneso, o bile masiu a mangata o sa kgone ho robala, e se le dibeke, ke dikgwedi, ke dilemo o sa bo hlothe le hanyenyane bosiu. Enwa modisa o re, ke tla o robatsa, ke tla o koyetsa ka ditshepiso tsa ka, ke o koyetse ka dipallo tsa ho loka tseo ke o ballang tsona, hore kajeno ha o utlwa lentswe la ka, o seke wa thatafatsa pelo. Ngwaneso, bulela Jehova pelo ya hao, a dise bophelo ba hao. Bulela Jehova pelo ya hao, a dise bokamoso ba hao. Bulela Jehova pelo ya hao, a dise lelapa la hao, a dise ntlo ya hao, a dise molekane wa hao, a dise mosebetsi wa hao, a dise merero ya hao, o tle o atlehe. Ha re rapele. Ntate Modimo, re lebohile haholo
ka lentswe leo re le badileng. Ke wena o reng wa disa, ke wena o alosang. Re kopa o re etelle pele, mohau wa hao o iphethe. Wena Modimo wa malahleha, e ba le bana ba hao. Ba etse hantle o ba phuthe ntate. O ba fe bophelo ba hao e le tshireletso. Bana ba hao ke bana ba lena lenaneo kapa kanale ena ya Sesotho Sermons. Ipolokele bona, hobane ke wena mmoloki wa bona. Bona ke lefa la hao. Ka Jesu Kriste Morena. Amen. Amen. Alleluia. Kanete re lebohile haholo re boka Morena ka ditaba tsena tse kgolo tse matla tse reng fela Modimo wa malahleha. Re lebohile haholo moruti wa rona, mme ha se re etseditswe thapelo tjena ke mpe ke potlake fela hore ke re wena mmuhi ya Kgabane, ditaba ke tsena di beuwe tsa bohlokwa tse reng fela Modimo wa malahleha. Jwalo ka ha ke ile ka supa ha re thakgola ditaba tsena, botsa dipotso leboteng leo la rona la Facebook le hona kanaleng eo ya rona ya YouTube, mme le mo utlwang hore o na le maikutlo a behe moo o hlokang dithapelo le dithapediso, beha ditaba tse jwalo, beha kopo tse jwalo, e le hore moifo o tlo o sebetse ditaba tsena. Mme ke nka sebaka sena hore ke o lebohe wena mmuhi ya Kgabane ha o nkile sebaka sa hore o ko dule fatshe o mamele ditaba tsena. Ke boele ke lebohe moifo ona wa Sesotho Sermons and Programs o le ha o sheba mona moo re ntseng re hlahile hona teng le moruti wa ka tlasa namane, o tla bona hore letlapa ke leno le ntseng le thella mono le ba thathamisitseng Tate Thapelo Letete, Tate Moribe Lethapa, Tate Seiso wa Mokwediti, nna kwa Ntlane Molifu le mme Mmamojela Selebala. Mme ha ke fetisitse diteboho tsena ke re sabateng sena re fihlile qetellong ya thero ya rona e bileng e ferang le ditshebeletso tsohle tsa letsatsi kanaleng ena, mme re se re re Modimo enwa eo leng Modimo wa malahleha habe le wena a o phuthe bolahlehing ba hao, jwale o tlo fetohe ya thotsweng ke Morena Jesu. Ho fihlela hang hape ha re beetse re kopana hape ho latela mehauhelo ya hae sabateng se latelang. Mme ke tla re moruti wa ka ha re nke nako ho babaisa e ka sitana le hona ho fonanisa babuhi bana ba Sesotho Sermons and Programs. Salang hantle ba Sotho Sermons le bohle ba buhile ba mamedi, Morena le etse hantle le go isa molemo o sa feleng. Amen. Ka leboha moruti wa ka.